tilam tam tak ken festival putin hat kaman kinai le sau tak kaman ding am ji chum chakat bukan man ding hel buah adam umpun pathinin phati ai le government akuna gazette mundo inten mabani development hi tai bol liwam ti chu hi jingen ai chu dima adi sena dima haso gam sunglam he amo project ta na chu ki hi jin ho ai gam sunglam ho jong he kin ha be ding hen sunaba na kar yong long lang jong hai ta kilung ku chet diu hen ke lang nang lang ki lo wa phatisa na hin to ding hung hin ten ji a je ho ku ho nang bi phap em ding ham kho le ilung gyal ngai tu na wa jong in gyal lu jong mai thi hin jong le ilung gyal ngai tu na wa ne gyal wa ai jong le pha in gyal lu wa ai jong le mi mal phat chum na de se hello wa tu chunga he idamo wa development ho hin bol thi wa he le mi mal be se phat chum na hello ding agam sung le akho sung le veng sung mi phat chum pi te ding til project he amasa pe na katong no move ka bo no me ti pa he ki ho ke da WC a ko na ga kun do hen lam ji chu idamo wa he le igam sungu kisim tu butin ji chu ji chi ke WDC he ma kum nga sung kum bu sung ding bu ta lo wa le shit ki chai ni chan ge ya dinga dinga government init to kinuk tu na soi ki kaya chi pathin thil pi hi ji achun ama sa pe ni hin igam sungu le chen naw gam sungu kisim det na sa pe nu ten iti pa he gide ji a chu tu a he ami mal pa a he lo wa general a phat chum pi the diu pen phading pen khat chu inangai tu diu ti khat chu di sa na jong chu ki ni chen tianga he la ka ga se do nom chu election ding ko ne ong chon thabe yang khosungen ki hongen amonga lom chu avela hum kit ti program he kagial mo program kana koi mo som he la tu ni party on thelen go no wala ke pa le se jeng tu chung election jeng ho long chu PTI ina dei lu a hi BJP chu hi wa nam ngai lu na za le ki sei ngai naw ve sa na za len yo ko chang pi yang ong hi ga ve na ni danga percentage na hoi ji lo hen tu chung chu percentage hoi loi ta khana hen ta do ge la ai ki pa mong jeng en se jeng ji ong chi ga bol ki lung tu naw kan la khom naw chunga ho sung mi pi te hen hau sai chi ma pa chong ten la kham tha ho chung en jong avel ki pa thu ga phum ki den ye su tu bang ai ki lung tu jing wa le gam sung jong kham tu bin tin ma chal jing ding e ti yong chu ta san ta hen te nga la ka ga se no ki khat chu vele hen asam chen na asam gam sunga he a population asim dinga he Assam population even na le 3 crore 69 lakh si isa che ho ku kisa te he Assam gam sumai isimu wala sangso ma dong ki phalo he tu chung de vodka so dima so wa so ka vi en hi le 12,000 pu phao bin dima so wa he 12,000 na cho vote phado a cho sang 10,000 in vote phado ovin 10,000 na cho BJP ta do cho 7,575 BJP tat da ovin Congress to 2,125 ham tat da ovin NPP to 400 izat ham ta do total I vote ka to 10,200 vel ovin 10,200 vote ifla na wa to BJP to 7,575 ta do la percentage 80% ki to chat dima hasowa to izat BJP adinga ta do che Chen population ni hevet na 12,000 hin iti tapang khana je panega la hevet na hele population ni to kitwa hevet na hele thilga mu ding ki ti chu government hin ka ven ningkum si ka ga se do nom khat men pathian phat thei bu na ti ta te ma ta jong kana he khat men ahi iwang phat na pen he adang hi bu pathian hingjing pathian iki ho khaw ho nam mi te ding awang phat na len pen in mu don ye chui ho pathian ho he mai pathian hi lo lo long sa the sa long lamang the pathian di ta ki ho kha je wa tu ni pha na he thil hi the lo ding khat long a hi do sa the pathian go ma ina taw naw mi thilo nga ina taw naw ga tu ni pha na hi mu thia me ti ma sa pe na ga si do no he aji chu event na ai le Assam government Assam gam sungami hi population tam dan cho 3 crore 69 lakhs a ho cho a 69 lakhs a chong chun a 9 lakhs pa population be hu ki phayan lang he le thil thum na to abai na lai
asang sunga chui pon cha wai population da ta ibet khom wa le asang so ma long ki phalu chu a government ding a chu pi ding ngom chu pi dam banga mi ro mo chu pi ke government to na hel ku te chu pi din hi lai be ki sim tam do min ti de bu ba i form dan chu ai chu tua BJP government na sa dan na Muslim ho 25 MLA ni ho bon Muslim ho vote ka dei pu ti alang kana ka se dinga 45 lakhs lang tabang 45 lakhs lang tabang Muslim ho vote ang ka dei pu ti the lai wo ti Vietnam i ma cha i lo i form dan so hi chalai din muna iga amu thi ho ji ge la na thi nin thil ai pi mo he pa thin nin igen the na ni ku na so ta ji a ki do na dio wa i je ho platform AWDC un pi mo hi ti pa thin thil pi ti mu ro the no men i chen dinga chon loi la ko tam ta ti ni danga chun karbeng long tin le LC long di man chum chum ni ki lung among karbeng long original council na tum NC le ng Boreal Hill district ni ki tum di masa te to ki hut job ding lampi tu a 125 amendment bill la district ng do ding pa to bifurcation IPF home kinep sao bifurcation na dinga le di masa MOS kai pa territorial ông hi na dinga district su do ding khat pa tua di ma so thum hi ding ha IPF ho thum hi ding ha mi boi na ben pa phoen ichi a pa ho kai dio to ni ki khon a long cho territorial council ong hi dinga le district khat ong ki khe pa he Boreal Hill district di ding in ki do na bin ki ti ti ki nu tu ne ong ne ki ni hin la amian cho kai no cho tong ki ding hong thasi chu hi di pon even ala karbeng long lang a jong boy lu ko to pam pi UKD KRA lam kai te ni ong min amani jong min man nong ama on regional council anadi man he ella NCL sa long ku ki chate tum AP di karbeng long a long tum pi ding cho sam government ding a thili thei lo wi a cho sam government nong platform khan in hung movin ati a platform khan a chu ki form a ku ki so group of assam ti a cho ki ho kum ki loi ko mo ba government chu to ki ki ho pa na chalai din mun he tuni pa na KWDC ku ki Welfare Development Council he ki mu he i so ta bang ho he ki lu mo khat he di danga chun ti ben ho chun ga ge la public ho ki lung to thei pun ai la thing noi ho chu ki si kom ji go ti ho la ga ka chung kom te na le i ma cha chu bol thei na ki nei pun mi banga chi na thip na yong ki nei lo hi ji chun bol thei ding pen chu kita nam pi ading adin ding ti pa chu an ki ger ta pen he tiang na sum le pun din mun ho an jong na sa te le ne ki le mu vin sum le pun ho chu akela hen lang he le chu dan chu ki ho ding a chu lang kai ho chu ki lup sa nan te ayin la anam pi ding a cha phat chu nam ayin la tu ne pha na ka hi ale i chan pa ho ka le na he le e won tu ne pha na asam gam sunga ding a ku cha te chu Manipur a khoi na la 7-8 lakhs lang a phawin population kon hiwa nga anu ma ala Manipuri ho kon ku ki ho refugee gal zam na ku terri tanop no ba yeng over refugee yong tek ki bol jeng thin ela ka thin lung se na za la pa thinin e phat thei bu na asam ga ma asam sarkar ho to MOS kai thei ki ti memorandum of settlement kai thei ki ti cho agam mi mong hi ti phu de na khat hi tan tuni phana kuna koi man ema hoy gal zam hung lu thi ti the lo di we ajinan tel asam agam nei te a government in avet na chi igam sungu wa agam mita ta ho hi win igam sungu wa chan levu chang thei ding lom hi 80 wa MOS kai pi he chi MOS se che kai pi long le ho dinga identity khat hi ta a council che pi da long le boi lo ding khat na la hichi identity le ki sim do pa le long cho odi ki thian nang le ho mi kan thei cha ta no ya cho do ding hawa hichi se pa tai lo a pathin ko ma kan thei ha sa tai na taw naw aga chu ong thun pha na pathin anam le dinga identity sim de na yong hi lo wa identity le government a ki sim de na pa se long hi lo wa hichi chung bu ma long cho phat thei na development chan gi ya agam sung le a ko sung biang sung kisim be la dinga phat thi na za dong e bi be he cho he asian pau pathin alung lami hol kha wa ma lung dei lam to ki tu a nai to kha na wa hele tu a sa nga hoi zo le phazo a jong pathin mi phat thi abu ngal te nga he chule
min than na le jong api pu Solomonin anami te apui hoi thei le dinga cha pathin ko ma chu chi na thu min ya pathianin athil thum cha lung hlai chan chi ne le api pon chi na ki wai thei lo ding hi hau na jong pi be ngai ta hau na jong mu ta be na la hi ide bang na chi nam sumu wa he pathiani gin jing wa le chi ke de lo di si kyu si a jong he anam hi ki po thei lo di wi chin chunga jong sum le pun mi le bu tam ta ngai cha be na la hi anam sum hi ding bang a khan tu thi ne di wa tia be thi nin jong sum le pu ne lang nei le bu tam ta jong e pi be thi na la e pi thi pau ai bol do pi thi pau chu pathi i ti pa tu mi pa na ka se do mo ye chu ama lung lam hi na ai zo si hi mo om pun tu a igial samu wa na sa zo a jong a ho a le tu a hi ve na le kar bi ho hin kar beng long la na sa ta demo NCS abon he dima sa ho hin a dem ba kun zan hi ni khu ji ngo chan jong chun dima sa student ho ke ni nong men ki ho win phatte ja ka se pin ma ho hen e hon mi tam zo nong ga he du khat na ka ga ti sa khat ho men ka tu se na lang zo na lang ga ngai ne ding a chi e ho la a he ti dam dima sa ho jong he mi hen hi lo lu lang a brin ba sa ha bo ne di chana khang tha student loi level di masa tokyo tamzo jong mai thi tabang thuong si ko mai thi lu le pa te ho jong hausa pa ching thi lang ho nong mas lang ho om khat tong hu na khat ong thi jing he cha ma ho ne se pi pen chu le tua thi limu paw six schedule dilute dola dilute ti ai le six schedule a power chu suni ma asuni na amancha manga mancha panga igel he I chan hama chi gel hi na chan nong chu mai the government thil ku ni I ma cha ya the pu ai la ken cha jan na de ma sa student nong hong win je ni cho tong ka be ku wa kyo pi na wa cho six schedule power ki ti I ho ku ki cha te ho su nim the su ha the bsa jong he pu ai la six schedule ki ti chu su mang the thil jong hi di lo wa he ai la power wang chu them khat khat wang ha mo sa je the ken ka don kun na chu ium na wi he du khat six schedule district ga yum even six schedule che jong la karbang long six schedule a close chum ki de hin karbang long a ho khoi vet ki na hele NCL sa ho de revenue village ta hin karbang long a ho ki lo wa hele six schedule power su so ma ti a ithem khat na na loi na go khat na mo kha yong wa he ale yenam ti le 1952 a ko na hi 2026 chan he dima ha so sunga he NCLC akona he six schedule no mo ven hiwanga six schedule power di ta 75 years ha hitan council inauguration manu yo hiwang six schedule power di ta tram khat le man manu bo tuang six schedule la yumwa ma six schedule power ki manglo hi chi thu hi koi thep mo ham ti do ngai ye chu khang tha lang ho nong tua six schedule constitution ko ha be na ya be du ko de san ke no ka be tu ka la ai chu six schedule ki uma awa six schedule power tu chana iman lo chu tu kuma long iman ni so man lo chu ka mai chen wang ba iti le ki mang thelo ham ti wa le e vai po bi chu six schedule chu tai le governor thu e je me wa tua he bang se tia diger langa samung be tan election ding long he state ho no chu thu ni nan ke council in online no thu ni nan he bang ma cho a power order bol chu governor he ho he direct six schedule he direct governor a he governor thu apuna direct central apuna fund ki loi thi ni ave no wala state long hi ho pa lo direct funding chu he ho six schedule a che ngo hi he bang hi chi direct funding pa chu Assam state kon HAD koiwa hill HAD minister koiwa la state mu pata ye chu six schedule long tua hi man ka ko ma tau ngai lo chu a six schedule la mo an bol khil ji wa man ta ko ma tau na dinga ki bol lo ye chu zan nga mo ka zon bu din six schedule ha mo na dinga ki te iti ki ho nei mo thi dion council hong ki pu do na ko na tu ni pha nam ve awen CM na nang hon hi win MLA la nang hon hi win ke ho ki community ho I am khat se ho ko muzi ne me si ho ai la tu ni pha na borela tua CDC secretary tua borel secretary ti dam khat service khat ki ho mo post ki ho mo ko chi ho khu ahung dinga government na ko na state government service ni ti wa concern authorities as ki ho do ki ko do chu
agam sungmi nang ho dima sa te bu ni kidong ni be nang ho CM pan hila ku ki hon CM na pu pe na wen I cho he na lui lu ji ba hat mo hin ti ne ding na CM ka pu kha ola pon tenga la ti la ma hu tang committee ma hu tang mahurong town committee aki ki poen tua municipal bo na ki khel do dinga kon apa hunga chu ki ho do na ki re majority nang ho bu na to open izo si nang ho phat sa dung zuya EC in executive in pasa bol dung zuya council in thot do wen ichinala ya chu ki ho 86 schedule suma tha ding I khating tua 6 schedule su hamu ani ngo pa ale 6 schedule cho tua jong 6 schedule power hi ti man thelo ha dia tu khale le put jewa power pa he nango majority tribe ni even dimasa chu majority tribe ni even minority ho si to lungyal ta khana idin khom logu tuni phana minority tribe ko like tuang jemina ga hi kuki hin mar hin ram khor hin bite hin khelmo he minority tribe mo zo si he nako khom wa konsan e bol khom wa idita e bol khom idita panla khom ti ham ti hi nagon khawen nang hon hile majority ni wa council long CM nang hon ni bin MLA nang hon ni bin I mazo si hum ki tolu si nang hon he he chu ai ke ho thip mo na I macha ani thelo bi tua jong state government ni pi bin aboi na ma state government dong ka hon chi state government ko ma chu mi ni right identity chu thun the dum dol si bi thu ma hin hi cha cho government ni bi hin chi chunga chu ki on hi chi kha chi ti a se ba lo ne tua like hi chi hi KWDC in Dima Hasau district Kuki area for development abola ile Hoilai district develop a develop to Dima Hasau mama develop hi alo ai le tua CM pawin boreal thanga ko na champiang ko na ngien te ru lo alai ne ding fan ni pe ai lo ai le olngal sung chan tu chana gari lo lai me 75 years chan hi imanu tan council in inauguration no ai wa ku kyo ko ru lo na lai na lai he cho ko tuma fan ni pi lo wa cho ko lai lu sa ta ne he cho lai ko kalai lu nu wa ai le agam sung chu Dima Hasau wa ku ki cha te chen na wa ong develop ma ai le Hoilai district develop ba a develop Dima Hasau ma develop chule mun chung gam chung ka sim din hi sa ba igam sung ma develop the ball di bin tui a hele ho igam mu chen na gam sung ma khan to din hi cho ki ha se pe na mo chung na gi a bin ki chung hi ala ki wa zo ka su ki lo hi din mun ni ya thim lo ji ba tabang zo he ten six lo ho cho constitution ho cho ka bi ko mo din ti khat chu thil din mun khat hum the ji ya chi pi la pa thi nen agent pi diu chu thu pi pe le mi ye te I hat wang wa bol do diu zo hum pun di sama he azo patna welcome speech ini pa long chunong sitan ehon hoilam IPC se bang asama history ne paidan dan yo sodia tu kol ho jong British na do ho jong chalaya sodia tu kol an ki ha adi asama 6 schedule thu jong phat cha se ale Dima sa la ku ki ho ji amu adi 1952 council formation na chi ding ang cho naga ho na do wa naga ho chun na si wa cho naga they have a platform to go Naga Hills amo chalai naga len lo lai 1952 Naga Hills a chi di wi ti mizo ho na do wa cho Lusai Hill na ti we khasi ho na do wa cho Zante Hills and Garo Hills na ti we ki ho chun chi na ding ina nei lo hen I chabang bang a chi Dima sa te nong chi na di ina nei lo chi na di nei lo nam ni chalai ki su kho mo ba ya cho first CM to chonau ko tham chu representative among the kuki adinga first CM no to chonau ko tham ho ai ni ki pe ati nga ile nang ho CM kuki hon na ko wa hele MLA Dima sa idin Dima sa MLA kuki hon hi le CM Dima sa idin ti ang kinu to na council na nei yin chong 1975 a council ki go sa record mi si na go sa wa tua tha bia chi pi min thil hi abolo ala ga min ga abola ai jong la aphat chung pi na dingin ga abolin e ho hin ga le bol wa ai jong ima tha na dingai bol ren e ho nam mong he vision ki chi jong nei lu thai ne ding ki chi jong nei lu wa chi 93 a belong in ga le e bol bi e vet na ele gam ta tameng long gama to sim la subdivision na ho ta ta ko hai lo sorry zo pi gam lang si ho walang tam si ong gam I chan be
mấy thế tiền cả là hình bột thì nó là phải trong area xí xí ông chan bia kia đấy tua tăng pulo cả hình bột cái gà bol kia nó là tua dòng 30% 93 40% gam chan đấy mấy thế tiền tôi kí bơi kia nó là 30% chan kia đấy tôi mi long tiền tôi kí bơi kia nó là gam bị ta ba ya chứ mình gà là bol rồi mà phát chung cái tiếng mình agam cái kia lên cái tiếng gà bol đấy hoa hình iya nga tu ni chana hi kha do thelo nami ti pan la ding ham ti pa dong gial tu na um thelo hiti da bang nam chi hi win tu ni la ka thenin yoi mo pu te ai la chi chan sung se se chi pg a ta bang nga chu inam me ha thelo ham ti la a sei khom na ding platform an lo ji ha cha ha no ai hela tu mang ka thel lung se na za la chi pa thenin inamu hi ki le tho do nan te ti si wa hi chi ki welfare development council meeting in form chai I ma chai hi jong e ho nam ding a chu hichi platform iman cha awai inamu ahung khung the ding vision planning na sata strategy ki siam the na diu council ni uta hichi council phatte cha pan la wa le ali ne ne win pan hin la le nam pi diu ba future vision nim ki siam the diu hichi igol diu chi pian kel ku ki hi tuni pha na chila ya khom se jong hi pun barak valley a chore kiti holang ho si yo kun khoi na lai diu hin khelma hin sa ka helma hi an tin jule bete ram khol hi tu je nga long asama ge set chi da any ku tribe list a no bete ho nong bete tribe ma tribe certificate kila jing hoi wanga a ki khai na ho vet na any ku ki tribe hi chi any ku ki tribe list a kon bete om hi da tu ne pa na tribe certificate hoi la kila diwa tu a chore DC office a hung pa jong kon a service SCS a ji do le dinga ko ku ki in pi hon NOC pe hi yan lang hele iti chore hon kuki hina ta SD kota a cho amano service ne hi no wa bang wa ma sa ta nam sum wa sim tu lo di thil tam ta me ho zo si hin sim tu mu wa la inam wa ding bang ta ahung pa a hi ri population reform lo a form lo wa hin itam mu hin hi chi min hin ki he to la ki ho anam ahi na ta un ki to ni ko te la hung lin di hung ha ti pa nam da ho no na gin jing me pathinin phati la chi jong hin bol to thini di wa he mi pa te no ta na ko jing diu di chi ga di san te nga la chom cha ka man go wang chom hoi lang lang na cha kai la ka kai sao je ta wang sei no mi tam ta ka ne jin yong la ke le phat mang di ki lo di chon loi la go lo no an man diu na la hi jin a zo na pe na ka si num chi ale pathinin pha I ti wa ai le tu kum sunga ha agang mang nga thil din no ngi do thi wa le so si bang kam sung yang sung ho hi thudi le lam di le kita na hin to thi ne di vin jong mi nu mi pa te nam taw na ni thum kha lo dio ni dang a chun a movement bo hi lai pe da chun a movement na ki thai lai pe da chun ki lung tu thin tu a mi na se ding a lang kai la yam tu do ai tu a ha mi hi piam ti le office mi ti le sum din mo ne sum din mun chu ki ti ti nga la so pi ki ka jong ki ta san to le na hlom cha am the sum din mun ai koi ma hi ki ding cha the lo din hila nidanga kana kita awa sum le pun pa sanga nam ngai lu na kana nei jing paulum put chu ka put jing the na diu zo an lam kai chang hong na taw na wa nei gyal do jing diu iti pa chu azo na pe na ka se he ka ki pa chan cha ki ma pa